our Lord Bishop Muthe. Yes. Okwanjĩrĩria na gũtũgeithia nĩgetha tũgĩcoke tũthiĩ kũrĩ Kaimbaga 001. Kaimbaga 001. Matũra mamwe ta macio nĩ marĩ mamenyeke thĩ yothe. Kaimbaga, Kĩbĩbĩri, Mĩharatĩ. Na kwanyu Bishop kwanyu nĩ ha? Gaciĩ? Mũcatha. Mũcatha gathoko getagwo atĩa? Gwitũ ti thoko-inĩ. Nĩ mũcatha ya mũcatha. Ndũkandindĩke thoko. Kambĩ. Nĩ harĩ wetagwo mũcatha matuka-inĩ. Matuka-inĩ. Hatirĩ rĩtwa rĩngĩ. No niĩ ndĩkĩrĩ wa Kĩbutu. Nĩguo nĩ kwarĩ kũmenyekete he mwanake ũgokaga gũkũ wa Kĩbutu. Kĩbutu. Mũcatha. Kĩbutu. Wa mawĩra maingĩ. Ũguo mawĩra maingĩ mũno. Tũrĩ kũrehe njorua yako. Karibu sana. Asante. Kuma itigana. Gwĩ thayũ. Ngai nĩ akũmenyereire. Nĩ amenyereire. Amen. Na tũkamũgoca. Yes. Nĩguo tũhe nginya mĩhũmũ ya muoyo ũmũthĩ. Twagĩũka tũkenete. Yes. Na ndakĩrehe mũthuri ũrĩa mwĩrĩga gũtitimũra. Nginya arauma tũbuĩ gũkũ mĩena. Rĩu ihahũra rĩtirĩ rĩa mũthira. No araikara akĩhenũkagwo. Kĩganda ũcio matianjĩkire wega no nĩ ndakenire. Na wĩra ũcio wabangĩtwo nĩ mũigai wa Njoroge. Bas. Na mũigai wa Njoroge ti mũndũ mwega tondũ nĩ akũhũrire rũcinĩ. Anjĩra ndirona ũmũthĩ kwĩna mageca. Namũria nĩkĩ? Anjĩra mũthikabu aronwo gĩtarũ. Gĩtarũ. Ndamenya yo nĩ thũ ya gũcanjamũka. Ndoma na mahoya. Ndake na wĩ gũkũ. Karibu sana. Asante sana. Asante. Na nĩ ngenete nĩ kũmuona. Thank you. Na nĩ twagĩũka nĩguo tũgĩthiĩ na mbere na topic ya self singling out. Yes. Ũhoro ũcio wa kwĩyamũrania. Na kwĩyenda. Na kwĩyenda. Yes. Ona ũkiri hĩndĩ ĩmwe Jesũ arorire arutwo ake. Akiona andũ aya mena nginya fatigue. Wĩra wao no disciples. Yes, wĩra wao no gũtira makĩhundumiĩra andũ. Tagatonye. Wĩra wake no wĩra biũ ta Eribo. Ta Eribo. Ndahurũkaga. Akĩmera aca. Ũkai mwĩyamũranie mwehere kũrĩ andũ. Hala. Muthiĩ in a desert place. Haya. Muthi kũruta mboceri ũguo. Haya. And have leisure. Haya. Nĩguo amerire. Mweheranie nĩ marĩ kũ 6. Mũhari wa 31. Nake akĩmera atĩrĩ. Ũkai inyuĩ iki. Kũrĩa gũtarĩ andũ. Yes. Mũkahurũke hanini. Tondũ andũ nĩ aingĩ mokaga magĩthiaga. No makaga hingo ona ya kũrĩa irio. Imagine. Can you imagine? Matiarĩ nginya na hĩndĩ ya gũkena kana kwĩcugurikĩra. No wĩra workaholic. He maũndũ matakahanĩka ũtagĩkeyamũrania namo. Wow. Ona gũtirĩ mũndũ wamũragwo na ũrĩa twĩkaga kanitha-inĩ. Gũtarĩ kwamba kweheranio na andũ. Ngai erire Musa nyamũranĩria Harũni. Na ariũ wake getha mahote kũrutaga wĩra wa ofici. Wow. Gũtirĩ mũndũ wonanire na gĩtũmi kĩa Ngai ũtarĩ kwamũranio. Wow. He maũndũ matakahanĩka ũtangĩkehera handũ fulani. Ũtangĩgatigana na andũ fulani. Ũtangĩgetuĩka we wa kwĩyamũrania. Self singling out. Nakĩo kĩndũ kĩrĩa gĩgũgũteithia to realize yourself. No hote kuachieve kĩrĩa Ngai endaga. Andũ angĩ na maũndũ mangĩ nĩ ragĩjes. Sige thĩ. Wĩyagũre. Ahũra icoki. Sige thĩ. Ũhote kũ move on. Wĩ mũhũthũ. Wow. Na Ngai nĩ ũkũhũthĩra o ta ũrĩa angĩenda. Wow, thank you. That is so powerful. Our Lord Bishop Muthe from Korea Priesthood Fellowship Church, Korea, Kahawa West. Our own bouncing baby boy. Kaimbaga Finance. Kaimbaga One. Our own therapist. Our own Zebu. Our own son of Dorcas. Unajua nini kijana ya Dorcas? Yadhir Jacob. Mwambie mimi ndio nilisaidia serikali. Isiende na military. Mwana na mtoto mashetani. Lakini kidogo anakuwa lakini ni muoga. Kitendo hili. Anaona wakina mzee analia. Vijana ria.
My Lord Bishop, we love you. Mtu analia. Na kidogo alikuwa amemwambia kina mama nyef. Waache nyef. Wajipende. Good morning, our own Nyandarua One. Good morning to you. How are you? I'm good. Kayora to kile more handsome what the plus one. You look more handsome. Hey. I go blush. Stop. Oh my God. Oh my iPhone. Thank you very much. Na wana toge shuhana ni okwenda. Todo gethi go shuhana Bishop Moheria. Ni ogwikora Vietnam anytime. Yokuyo. Leo ni tukwendete muno. Na karibu sana kuma itigana ria musuka na musuko. No ni ria to mo otweke very, very, very good. You look very sharp. I love. Thank you. I love it. I thank you. Karibu. The ule. Yes. I need you in shock bado. Todo nyonya peko bra komenya kana Tracy confirm muragore muhinge. Ne ko gari uniko hinge. Wega pio. Negetha digaikade dio na guoya. You know. Ana gene maraumira thikaro. Ana gene maraumira any time. Magabora. Riu ni uria nyone ndonire ri ndahahukire muno na tiga no haria ngiri mundu munini. Ndaujebe. Kama tukono mathia ngure. Ningine ndira waga kani. Kana teri ocoketeri. Teri choketeri. Kana waga kani. Kana waga kani. Okoria wekorire gukwate. Mundu macio ri. Mundu guto Dr. Paul. Yes. Apollo Oklahoma. Ajira njuge atiriri. Andu ari othe mathakanirie undu ucio. Ate wa gutucuhura twendege-ini 30,000 feet height above the sea level. Ati andu acio matie hingo magathie maireri tutamekete undu andu acio othe ara mathaganirie na ndatara ri teigi ni ndona tari mundu umwe teigi ni mundu umwe hindo ni mundu wakwa nyu Nyandarua na mwiretu muthaka muno kwanyu kid sister acoke athaganie ihahura ria kuhahura muthuri Tanera natho amuigai na murigu ora ndahuritwo ni murigu no gore ninge acoka wagucia thu gwitwo muigai jambe nginayo tuiraga icaragi hari ngionera ruo itagwo Joshua Simon ni ndire na ciugo na kaira makirasi majie gukinya ri yes ndoni aru marerehe nginya studio marati ginya ri asa kwaje marumanire wa ngari no ngari go sokora crash thutha wa ngari ero maraka koheta muthe arori mwana igira university takira ri mwana araingira kenyingira ni nake ore mwana igira university mahore ithi abithi ne dito ne aro ne wakiri ukahoro utakiwa kuchoka kuthukuma. Oh yes. But I thank God for that. Thank you. That week has refreshed me. Yes. I have been flashing back every other time. I love the moment. Ogeheria ka sweet master go kuruma. Mudo cyo ari na kinyamu kiu. Asi ari tu matare hori. Mag mothe ni mega. Karubeta ka hure. Umenya ithu tukoro twitikitia Cristiano. Karubeta ka kahu. Riu ndaiguire bu mweno uyu. Kaide sire which action to take. Ngiaga Tracy hari ikaraga. Ngiona mundu kurumeire the haria gicira aumanja aguthwo gicento agumirwo ni itoi na ni kuguthwo ni kurarora ondu aracoka akurumite ngigwa mono ngigwa bukemenya mwathani ni acoka ndo tikora tutahera wega na tutukure twakirikia kwihariria wega riu we ngiaga kurira niki kwirira kogo wambira kwirira ithu ndiguate ta mamwe na makarira amwe
Ngigitira thio wakwa ndore uria gukahwana ndakiugete riri ngida gukahana mugundu ndonire wa ngari ukimanya tie ngiona Reverend Mwangi Zakayo ngirigo joyo agira kiguku Uno kwa jodo abere gwiciria ndoni wangare na mahua ndirona nyina ndecire ni uruonire ne nyina wona uru mona ma break news na kiondo kiega hedi no the memory ya mami tutiga go surprise ndecire ngira ni memory muoka ndigwa kiona sa James ande kumenya na matu ende mundu na matu manene kiona ai Oza tija bukulia. Sa James akimenya hasa mother ndagirehana naya. Aya leo agabire kuwa ya otene. Kwaje Mwangi Zakayo. Ni ambio yo itanagiro. Enda matingira menaya. Ligati hado tungigiro ithuare na muthe bishop. Tondu Bible ugaga ati eri magakorwo mugunda. Omwatwaro uri ungiatigwo. Ndio bite kurugo riu nu gutigwo guko no kuoyo. Ogawe muthe. Ndona muthe ni agutigwo. Ni ngithie. Mwana wanyu ngarora kana tiresi ni aguthie. Wa ni ugutigwo. Oh my goodness. Nenda hahuka. Pole, no nitukwendete. Thank you muno. I really appreciate it. Yes, I'm good. Ona ndero ndo shokerwo ringi. Haro wena shoka mzoba. Ushokerwo ringi. Na no agithie muno ni muheshimu Kagombe. Gigi Kagombe ni gete ate ona ke ni aguka gutuhobaniria. Na ati na ngwira atiriri ati he kaundu ariuga. Hario kaundu ariuga. Ndukere ni gukirakirite. Nanjira ungeithire bito no ndio kaundu ndiuga. Kadoa kadari mukania. No hario ndo. Agia na makaribu debu gedera vile etagotia recess eriwe na mweke agamieri igana ario kaundu akuga okakunjambia na ndiramenya gukaujira no ndirakamenya wewe wakamenya ndakamenya toko muthana sweet master tugatue chai of course oyo mundu irio cia ngui Nyaigua mugambo igua tu aririkana ngui mundu ucio ni arerio kameme Dr. Kamau ajua kaja kugera cumbe wa irio cia ngui akugwa tuguo rwenjere tena fresh ko irio cia ngui na cumbe apo cirute iria tena nego go surprise na cumbe wa ng'ombe any minute we mwene to surprise we kine na kara irio cia ngui ndirathi na ikuru kuhingura nduka ya ndama koguo ni ngamuona ukagera hau ukuwe ngamuona mwalimu wa ndaro ni akugeithia egi wa ndaro itu aingira koja aranyita mieri ria ririo no wangare muno tunazeka mzai no cio arakenerera kuya kuru ni wa ndaro ri aragenerera ati ndirero ati ni mwana ati ndi mukuru nawe wa ndaro mwene ni mukuru kugira te mukuru kugira ni ngimenya wa ndaro ri ari muraimari tutuganira kende kahika ningiruto gutwara maithiki kindu stand tu uguo ngitugana na maria kurinwa ingi ndine ko mathiaga uhiki ayo muthurio uguo MC ni ngiruto gutwara maithiki njikeirie kuguru arungu tondu ngikarire iguru ningiautaganiirie na waroketi hara kagoro-ini haria hara kwarugagia kagoro mwena na niwe mwako njeta te mzae ona muigai arakiuga we mzae ucio tutingicokera ciake muigai ndakurenda menyire ndi stand 3 agitorithia matinga muiga akirima na matinga ayuande rukungu nginya butu mwana wa gutumwa iria kiriria ndagirite aira macicio ni arutaga agitorithia matinga endo ndio na wega ndona gora ndio ndakuri maitho athukire oro munini of a spoon feeding organic spoon feeding yeah breastfeeding of a breastfeeding oh my agethoka maitho goitekirwo ni iria atina na kevanza imwe kanjira te ngwihuge muno ati uguo anjira ati ndi muthaka no gwerire kata kata thirire uguo
Ansa imo. Okay guys you. Aduri kamete mudo. No, kile katogu. Sai woni ro komena. I for nothing. Akaje ta muthuri. Muthuri menyere. Menyere mo ikiusi. Kile katogu ngigua. Na katawaji au. Ono mo. Hey, boy, I don't love you. Na didebe demo do agoigira na ke macho na Alex Jami Peshori na kira kugithia muno jaba itawe JJ Junior ikuri akaiba guthondeka kaburi ka mukuru. Oh yes. Na njira tikimugithia inyuothe hana ndo ingi haha kaiba tuingire show-ini akuma nja ya bururi diaspora ya Banana kuri mundu itago ya Ribo Aria Gase Hotel. Wow, thank you. Na muthuri na akiokire na challenges nyingi mutuko-ini maya mathutha ukuru ni uramucemana njire tarijana ni arora agithina njira ni urona ni arora ndararungireria njira ni aregucia mwana wa left ni aregucia alignment ni atete kuguru kwa mbere wena beni ake Bishop wa ng'ombe araiga mutikajeherie Nyandarua muririkanage uguo may God favor you rei tutikamuheria Nyandarua nyandagehera Nyandarua ri ucio kwanza ni wa area ya North Kinango our own Bishop wa ng'ombe tutaka ndora mumite Nyandarua tha ici ni marapiki ni ngai kuma aini wambiria na Kanaite gumono gociko ngai Kanaite tara Kanaite we ni Nyandarua na mafati kuri kwa igwe kathe yothe mundu ngi wakitwo guo mundu akitwo na mafati aterage tagato Kanaite bomb Kanaite kegeria nginya magago mawaya na kamoko Samido Bishop wa ng'ombe Bishop JJ wa Kiruba Kehejo Bishop Arumasi kuni hiti theri ni ngai gatutura nige medho na ni arechire kwa tu kaneje geke aya mabonete aya ro agaje uma oge kwa rojine hene tini mwige tini ndirathenja mwige ni arutira thurira muru muno ri medho na nyandikira ngai ni heu ati oke mweshimwa seneta thuru ri angiona agiageria kugura gate-ini ni mimi ukabora gasiene agiageria dirisha-ini tamutha ni mimi mweshimwa agiageria tamutha mutha wagacarithwo mucemanio ni mimi na waititu ni mimi nifungurie tu mweshimwa Soigai na mundu mwaganu ewe kwa hena tia medho kiroko yarutete wira muru muno medho mundu gwitwo Muigai na Mansaimo mwaka ndiko mariria ndungihota ndona hota kuhanda wa Kiruba ri na bado mundu gwitwo wa Brandon na njirire nginya rucini ati na muigi ucio muikamba ndeto cia ngoima ciakwa ciherekanwa gaki kwa riga muikamba ngoima ciakwa ciherekanwa na kwira turia njekirite anjira nginya riu kwambe tugikia maitho ekorogete tene agatha ani hahariria oh my uri njihara twakinyite tondu no mwatucuhurire handu expect we apologize for that tondu twagucuhurire ndege iguru tondu kiki yaku ya mwico merikagiriria thaa 7:20 ukahinguka matu maitho you know the last minute haria riu andu nginya kiharo makoro magurukite go Messi go tugambia kacha kuhuhura nyoni twakorekia thi nake ngoni akenete muno ngoni ni mundu mwaganu endaga show yake mathaa manyihe enda tuikaikara kesho ngui aumire barataru ni aria dai na linki aumire kabetaro ni aria ndari na tokeni ndari na tokeni ndaga show ngui atari anake aganu akwigangara Elizabeth na mugeithia kangethe the mayor has in London thank you riu ri twari hare ha self love self love yes
how has self love self love na tothietie twambire gwe single out single out negetha wage self love tokoretwo twakinyirira kiugo value when you self love yourself then you add yourself value and we said get your value you are grading yourself if you don't have that self value urehe mwenyewe you are dying that is dying onatikokwa you are dying you die degradation ile ni gukua kahora kuharoroka kahora kahora ndehete gitio na no guo nigo macerebu mathira ka for real. Oh Jesus, you have a big name then haria urekira ogu kana platform ura uma nayo kana kire gutumaga wete ugetea kana time wekira psio kaga kurora kana ugakora no abuse the moment haria undu ucio gathi urengekereri you become very useless person. Depression again, drunkard magathi dawa-ini onongera international meta kwa rona dinyo how they ended up finishing it very good and I always pray God and I for a good finishing. Na niye onarira muthuri uri arathia kurugama eyuri egetere nini ndirahoya muno na gitikiu again a good finishing titondo wakwa na titondo wa bururi wake we mwene again a good finishing one day tondu gutire kindu kiuru ta gutura kumarira waciarirwo uri cimbaga mugunda no gakwena irema utari wagetha wakwena irema cia muceho utari waikara thi uri unywe macani mau maumete nduka-ini tiurigithite mamugunda utari wa iroruha iria twagiaga gukumoko tugicimba nyandarwa utari uraria waru yo urare waru yo ikaire thi na iroruha ihonete no thambitie ngothi wega iteka na njuire iria twacinaga na maguta ma gukama na icini utari waikara thi saruni uthondekwo ni uru muno. That is a very bad ending. I'm not talking about kuhaya muwe wa tena na tena mau ni turiaria ono horo cio niturawaririe sandi na toni nyiki ngere gihoro wa muwe very many people have about it na a Christian on tutiketi oguo atene tukaheo but here we are talking about today and about us. Adwalema to thikiririe I would love them to hear this. Mundu wothe ni agerie kugea a good ending. Number 2 na ndawire hindi wenge ndugakue so painfully. I pray to God and even now I pray and I do to get Bishop Mother prayer and supplication. Is that right? Supplication. They know how you are na othaithi wa Ngai. I pray for myself na inywe at mundu no mutaka twike. No turute wiro yo wothe na hinya then tugacoka tukue na ruo. Something must come for free. Tondu tadu twari hora wa mari. Dio igira katha cigana guku thainya rucini kuguno kugaukirira gatena tene njukira around 7:30 kwihariria kahorora kuhurana na jamu kahora thaa 3 gakinya thaa 4 itigarite ndagika 10 hendio twari na kiundu kiria haha ri tirecia njirire ati ena duty 5:30 ati 5:30 cia rucini akoragwo haha na thaa iria twari nake ri kiundu-ini kiu ri ndangetia thaa ri ainukira thaa 9 na mundu ukorwo na 5:30 ri ngira Ngai ndukanareke mundu ona igwe ruo rwa guciara ni mundu aiguite already now let me tell you all these hassles kuhika ni thina guciara ni thina urere thina kuria thina ucoke ningi gukua ri urware uhereke muhare mutahwa uturu ucoke ningi gukue. You should get one free. Free. Amen. Ona korwo ni atumia ni ndimeraga na no gucokera haha tiko ka muthuri waku twike maundu mothe arona na ruo ahure mahiga muthenya kiboi kwa kiboi gwatura mahiga acoke ni ngioka muciarire raini ya irio ni kwarira nginya gwakene raini ya irio etereire yaini ciana ciarikia na ni ciana ringi nyinga ingi ni ari safu raini ya irio na muthuri no provider. I thank God we have a good fraction of men who provides. Then muthuri nyoka bedroom ri nikina kuwa wara raini ingi athaithane na soke atuko wa kirumagwo riu mundu ni ate kihuruko gake no kwa nyambura ne kore KU. So I say
before we get to that, you must give yourself value. Yes. Not you. You know, sometimes when you are addressing many people, you say you. Yes. I'm talking about you. Me. Singular. Myself. Yourself. Yes. Na muthikiri uri ongi uraigua ni wendereta you. We uraigua. Ginya wathikiriria. Muthikiriria. Wewe. I love that. Uguo niguo ndabundithitio ni wa mucoba. Yes. Rĩarĩ mũnene wakwa gũkũ. Athikiriria. There's nothing like that. No. Ni muthikiriria ucio mwe. Aigue atiriri. Give yourself value. Yes. Tondu wabere life is very short. Yes. Muthungu mwanjirira atiriri. Wathomithirie psychology hanini. Yes. Anjirira life is so short, but that short is good. Yes. If lived well. Wow. Yeah, life is so short, but that short is good. Yes. If lived well. Mahinda mau ni makuhi. No ni mega. Makuhi. Mahuthikite wega. Yes. Let me tell you. Gutire kindu kiraihu. Ohoro wigie time na uingi wa time kana nyihu wa time ri ni relative. Yes. Tondu onene wa time kana mathaa ni mathira narua kudipenda kana niki mugwikaga ugwikaga atia taru cio no tugwikaga ni twikaga tukona yathira narua gwathira narua atia na haha no twike cio ingi inoge itwambate kirima na no coke ukore mubira ri ndagika naite ni nyingi muno no ndagika ithatu cia kurikia ri ni cikoro inene muno hari aria mahotanite tomo kuma kiruri thira ri andu ara matana matikafungo so time ni relative. Yes. It depends on what you are doing. And time is sweet when well spent. Yes. Na time ni cruel. Tondo time ni onyina wa life. Time ni oshiera ka life. It's time plus time plus time. One hour plus hour, day plus a day, week plus a day, year plus a year. Month after month. Month after month. It's called life now. Yes. Wow. So life is now. Yes. Until the time accumulates to be given a name. Yongerereka geto ndagika. Yongerereka geto ithaa. Igathi geto muthenya. Geto wiki. Mweri. No maundu maria iganirira. Igathi gakinya miaka. So when you start giving yourself value na gwitambura we mwene ri. Now you start building haria twakinyirirwo hindi wengi ni kindu gitagwo esteem. Yes. When you have the self-esteem. Esteem is personal. Yes. Gutire esteem ya ado ati social kana ruriri no it's personal ino ndaiguanagirwo yes esteem wire hagwo niki by the way to love what you are doing diagro ni kindu kiurureka I mean diagwa waganu kana ivo kindu kiureka ti kindu kiega tugeta kuria tugiora gatheri gatari boco no wi mukeneru for example kakeno kira gikona ng'ombe iraria kanyeki na ng'ombe ndiri yagarura ndiri yaria nyeki choma nyeki boiro nyeki dry fly tumbukiza magere chili madhara mwa mwanadamu mawengiriro mundu kitungu kafiri kwa umbali ng'ombe ndiri steak tomahawk medium to rare madhara mwa mundu mwanadamu only ng'ombe itiro ni nyeki na yaria igacoka igathie geka repeat ehurukite hari ikomeka ona ikovu na ikahifadhi maitho igakenio ni warati with a lot of joy niko capture yoshokera tafarire ihore muno na ng'ombe ore irathi gakinya kilo 400 wow tugoka cross it master ni ari achoma ni anywa juice danaga igire hehu muthuri ucio ni aria ngima ngiye na cabaci na emurito muno ri kilo 70 ng'ombe na mana na ni nyeki ndire na menyo ndiri no horo kona we wathinika maguta ma moko tigo ma mugongo tigo manda skin ndegire hitone bio 3 sera la gadera skin ndegire skin ona jiendo kire horo cio ira no ginya ndimutumire muthi ni araigua kenetio muno niwe warora mathina mau mothe ri wina kiro nyingi ri ndukinyite 60 ng'ombe ndiri una ndiri yacenjia nguo kuma ndaciarirwo andira thambate oguo thayo ri ari kuyenda kuu kwayo na gwitikira ri niko utumage kinyie kilo 400 no mundu ri ono heto ciothe ni ngai still ngoro no njuru na ngoro no njuru
ono rathimetwo atia ngoro no njuru tondu akindu ndakurire gitego mtiririko wa mahitaji he mundu etagwo Abraham Maso mwandiki wa falsafa wa Tanzania augire kuna kitu kinaitwa mtiririko wa mahitaji urenda iwira wona wira urenda bia wenda bia ukenda nyumba wenda nyumba ukenda uriri wahe uriri urenda mukurara nau nduraiganira ti mwega oka ni giti mwega riuri ngoro yori mudra okaga guka ringi agatorogeitha turajeria hari uyu wayo ri na kiona keti mwega mtiririko wa mahitaji wow self esteem turugeitha tucokererie na muthikavu kavu straight up kuria tugutigiriire ha self esteem ati ndungigania maundu maria wenda kuhoya au niho tugukinyite ona tutana tonya hau hena maundu maingi meyumiria thutha uyu tondu hindio mitambo inyu we ugaga ati ni riuwa ri ni ndamenya nia migui kama wa migui amatiru aromatirio ni mau mau nama kwa hijeta kenyamu-ini kiu githani-ini ati mahorerie kinya matiru aromatirio matiru aromatirio marenda maikio kindu asa ati tona ndaregire kuria nguruwe yani kindu gitoma mahorie mitambo ri na kama wa migui toni tire njiro bakuma nginya rimu aice githani-ini araganie mitambo nyimakagama na kagombe na aranegena tia mweke coini ino hearia era gukanjoru yako arenda kwariria magece ndakora na rugana ya magece eure done nyingi na niko cikugereire mo no pastor witu etagwa Irene Wams eko kure UK ino pastor witu kanitha online arauga ni atuhoeire wow amen nikio mitambo itu ya shoka to era muno Irene mutumia fata muno rira rukori mwita guku wow thank you Irene na mundu gutwa Paul akauga that was a very powerful kick thank you sasa tutoke kwa raniwe Samuel Joseph with muna nawe kule Sweden ile by the way ni omuthe niwe uma ground nikio twarandi haraka no korwa mitambo niwe turoreire twathie raniwe 36 west kundu kama na side winds twarandi very by the way called a very smooth landing without weeds na niwe twaire raniwe 36 ni ohuthu Kameme airport wow now adwara me hane maragenia muno they are just giving me some things that make me happy unfortunately na bage suje gicuguruma kamera kwa kenda na inya desmo 13 ni ara marajira te matemnyire kuma birthday ati ni magiajikeirie kindu that is not true atigeto metha ici yeah they know no we give them this number then ikomakie he mundu rajitira trailer wa nduthi Spanner boy ariule ana kumini birthday boy amuri no reto gwa we no watukutuku Spanner boy ndenda agwire to mahiga hey Spanner ndamona no reto gwa we achira no ithu ndo ena nyamwere birthday ndenda watukutuku wala uje eta Spanner boy eta go birthday boy ora chiro ndere thina undu wa gatatu kwari mundu wari na nguku studio etagwo Kababe nguku yo ndicokire kumiona ndo hairwo the following day nguku yo ndonire sa James helicopter ndege iguru ena nguku yo yale ya kamera mono atoni orere kwa Betty Montet ya itokeire iguru manzoni kwa masakaya ere kano ahuruka nonya kanora hurukire to gotani James Gitai uria murata ithe wa mureri wa Samido yes ngoko yathire oku ndoigara kumiona no ni ona kire ndege-ini iyo ni nyone taruo jogo yo andu monira ndeigana gukinya gwako yarorire manzoni no keki ni akinyire ona no hokete ngi no ni kire ndenda gukinyirire ni ngoko iyo Sir James koyo ni coke Sir James ngoko ya no mutumia wake akinyita oiru akinyita mwaki akigwa no auma nayo oguo ndigara gucoka ni akorokite na gacuba gaku kau ni areire kamai kau ni acokiri
Na Sweet Master ne hairio gicuba kingi kiega no gitiari kindu thiini you know dakira terere dakira ina gaterere ati tunampenda sister Pretty Joy tunamtiz kama toy lini ni duwe kita Pretty Joy wanamtiz kama toy kama toy Aza, tutikene thimo ale marenda gutuikiri kihogi tumaiki. Matigikia. Reke tuyane tu. Noko ni enjoy. Reke tuyane tu. Tuone ama gutu enjoy. Ile mako ni enjoy. Birthday gift. Ati birthday gift. Hai matigikia. Tuhe namba. 0700. 0700. Eyo ne birthday gift. 6595. 65 95 54. 0700 659554. Eyo ni birthday gift. Acio maranegena ati twekire birthday tweganithie na tutirenda o maikie giheo. Nginya Dr. Ken. Haya. UK. Haya niguo araiga. Yera rehe na muno. Haya. Nginya Melvin Ndongo. Araiga kena gift 0700 65 Stacy Tupinie. Na Salome wasigona 9554 0700 ona mutumia wetagwo Rahab Lake Naivasha Resort. Nanse waje kama kule Roraya 0700 65 95 54. Thank you. Niko yasi ya sherehe HQ. Wetagwo sherehe HQ Murang'a ni ukuoya. No ndo mwana wima. Okare oraigora wetagwo wima fest. Sawa kono. Odo wa vio wetagwo sherehe HQ. Sawa ni kuoya. 0700659554. Iyo kipeo ikuje. Ya Spana Boy. Na message ya Spana Boy. Oh. Riure. Yes. Reke tucoke handu haha. Tugukinyite kira giothe wona ri. Mundu roiga yani Zebu anajua story za machachari. Higi tell me Zebu anajua. Nikikira tomato mona de mohinyire Ndio maana wao kolia Zebu. Rumba ndio ruothe. Hata ni kama Stella. Stella ni msteve ikikamkwa mao. No. Bani bahati. Atakiwa hati. Atakiwa katikati ya hati. Yo. Joanna Bo. Mturi wa mta. Ni noma. Era boy de na kura. Yo. Ya. Oza. Ndĩreciria korwo twakwĩra mĩaka 20 warĩ kĩndũ kĩũru. Hau ndwatwĩrire njorua ya ngothi. I was just a good boy. I have walked a straight line forever. No ndari o mundu mwega no angĩcua hanirio. Ene gima kaifa kadiana ro. Ole ndoko nyamarĩtie. Na thaici no aranegena ati kana no mũrathiĩra njio harĩa. Yana koma kũringa tobasi. Tiatiga manager wa tobasi hau. Nyitirĩre wĩra aruto. Arĩa Paxmana. Ati kana mũrathio hau. Na ntwariganĩirwo atindire agĩtia. Aikaraga agĩtia. Mũrĩre wa igũrũ. Rĩu hesta cioria. Heta cioria. Kanyama gatahĩte piũ. Heta stairi ĩrĩa nĩ Reverend Zakayo. Arora kũgũra heta cia Joseph Simon. Arenda ũguo rĩu. Ano Jeff nĩ etirie. Athomire gabuku agĩtia. Ciarehwo akiuga ndekwenda. Ona kama beka ugete kana hota cia Jemu. Asa mungu tukafana. Akiuga gatikũrĩa. Kodo tugitora wa munyoro. Kodo tugitora wa munyoro. Munyoro no tũrĩire ngara. Aigana tũraga wĩra. Na mĩtungo. Nĩaregaya. Andũ aya marenda kũmuonia ũũru. Nĩaregaya. Ndekete wĩirũ. Nĩaregaya andũ marenda kũmwĩka ũũru. Nĩyũmie wa kahĩti wa kairĩtu. Nĩyende tu. Mararĩ na gatonyeira. Gatonye nĩ abreakĩte record ya mũtherere ũrĩa aratherete.
Gatonye riu athikiriria makauga ati ndahete kameme gitio tondu okaga ehugahugitie na ngathiti no agithi kwene arathire mutheru ona andu marecire ni wiki wake orari megite umathie Gatonye wega andu mathie Gatonye ni mwandiki wa mithako actually yes Gatonye ti comedian ni writer yeah yes no andike mithako script writer script writer mundu mugi muno ni ngamumenya ri andikaga thenema and thakaga but not a comedian he's a writer no andike nyamuteirie onaga cia Pamela na karota na kinyonyo cia karota the guy must be romantic. Karota. Soap opera. Nyamuno ni higo. Nyamuno ni rathukia thikiriria. Ni ari andike muonene muno etagwo The Race. Ii wameririkana. Ndameririkana. Na yakihotana. Ni mundu mwoge, mundu mwoge muno. Uguona gekirite no arekirite. Ni uri areka. Ni comedy arathaka. He know. He's a mundu mwoge. He outshined the guest. Which is unfortunate. Especially na mwikirire. Na momo na mure mugeithirie. It's long since I saw him. Tukumugeithia. Riu ri. Yes. Tukugaga na nigute ko tutigane na mutiririko uyu. Yes. Tondu mutiririko uyu ri. No uteme mundu aguruke. Tondu you need this, after this you need this. Nduraiganira. Nucio ni mundu wa thi. Ni mundu wa thi. Right. Na maisha mauri. I told you some things you have to train yourself. Yes. No we train. Ukitaka sana utakosa sana. Yes. Ama unaitwa ikiono cia guguteithia. Mwedi ciothe no wage ciothe. Yes. Tondu ni uriaga ni kifa wagicoka wage single out thini wa indo iria wendete. Yes. Na gatagati-ini ga kwenda ri no ukore ni weyaga ni wetiga nja. Ni wagwa. Now my urge today, yes, I think you are making my month so good, yes, and I thank you very much. Amen. Having birthday, having my mother memorial, and having a show at the same time, and a happy moment. I love the energy. This is why I thank you every other time. Thank and you. I say thank you, Thank you, Papa. every time. Thank you. I know we may not carry out this show 100% as we do, because we are so excited, especially myself. No nginya ndeke andu mareke nduike excited tondu hindu ingi ndarira ri mauga ona ni mararira so maigaga we are cutting onions no ni mathukirie maigaga I want a daughter like this ukarigwa tere aruterwo ku atenda moiritu tocio exact aruterwo ku ni mtu anataka ngozi kumlanga nyuma mlanga nyuma aruterwo ku mwana wigaga Vira dentro te. Oh, mundu ucio icio tarenda atia. We cannot allow. It's uncalled for. Marenda ndoro. Matigia gukite tene. Riu ni ri. Utanetekera Jesu. Mona muno ti Jesu. Ta matuko. Mathiu. Megutha. Modo hata kurora oguo ni tari undui coke tuike disappointed thutha guthii thabari na ara matorerithio uyu weho mundu uthii thabari na wewe imagine urute tohoga torondeti na nyuki mundu ucio kagathia gakoma na kaigara ritorete na ria mwana ria wotharu tiona leo cio maitu ndukagira andu akinirira nileta umzaya ala umzaya ni fala na matuko ai riu ri yes ni ngodaga Bishop Muthea tutware handu atuingirie handu hanini tu yes nigetha tuone horo wa value in self value area mundu you add yourself yes plus the other part wongagirwo ni andu wow like now either that we have Sweet Mastery we have value but given by people. Wow, yes. Our listeners are giving us value. Yeah, they cheer us up. Thank you, our listeners. And that value ne value ya mundu endagia. Wow. Todo
gacuba gaka ri ndiye kana kambuni ino kiri ndihire migwete ne ona ya kwencha iri no miena haha iri daisi koko tuli kameme twekija berud yes ni undu wa haria tuliri yes gacuba gaka no kumengirire gaka niguo no tuikuruke Kirinyaga road yes kaume igana oguo tu very simple yes niki giatuma value egwe haria uri na haria uigagwo na ore wigite can degrade your value or grade your value. Powerful. Shatino jekirite yes Kirinyaga road no yume 50 na oyo nyare haria goraga manyare yume ngiri thathatu the same haria mundu gwitwo Gatonyera goritwo yume ngiri 10 uikuruke na haya jero kiringa Karioko kaburi mwena uyu wenderio shilingi 800 ona wena ngiri heyo change the same thing turona na heshimiwa ndimarora goguo ngaigua tha yes ona mufuto ule mundu urekirite athiete little red asa makona mefuto twarithetie matatu ta miaka ena igacoke kahuro bathi akareherwo wabici tondu matire time ya guthi kugura nerija akuva akari ngo mufuto cio ngiri icio ithathatu yes no mufuto uyu ri ni mufuto wa second hand wa ciringi 50 iciri value tondu twarirwo mbere yao wabici cia KCC okira mushimwa nena ihenya isuti na kufa we akiri ni ciake gaikaro ekirite nguo cia ngiri 20 ta iria mwaura atwaragirwo ni engineer mwaura atwaragirwo ni Maina wari muru Maina wari muru no atware njega no ni akwambateria ndau muno kira gika Maina ne kumutindika no se Maina no atware njega mundu ngikurehera njuru pio nijo eri mucembe murigo ayo kurehera nyamu cia ngiri cia matano na kwari chuma 25 niki kiratuma guthi uguo because of where you are yes where you place yourself tarure gari ya kuthia nayo ri ni njiganu wenderio kindu koro muno urogamie na fartu ite huka bebe no ya kuria umurie bebe ya guthi ukiriaga na ikura murie bebe na biasigana ngiri nyamathi bebe ngirinya na ngiri nyamathi gakari kake karogame hau guka jigijigi oguo 50 bob na hara we ni teji ya ngirinya oretha bebe na ngirinya mukuru ai munene ai mathe Moi wani tumutuko munene smoki ni twendegerio magana matandatu na smoki ra no mundu ngihau thutha wina ndu na ciringi 20 what is this mara value yaku uri ohana I want to tell you something people will always see you as you see yourself that is what people will do to you yes haria ukuiga na uri ogwitua uguo nona kuhika ni gukora muiritu kuri arauma na ria kwa kuhana na ria family yo igite na murutu cio ria igite no hakora nginya athoni aria mekuo ni andu agima kwa joka kora guka wa muiritu niwe oraria na araria githungu and now all of you moka karibu sana all of you no thoni ucoke uge murutu cio mwetio milioni na kindu cia kuhanda ithigi ucoke kora o hawi toro ri uri he muiritu ngina ndanauga agithii tiga igana ndanamenyeka nyina ona turu ona mumukui ndoi ni andu maoka kuga thutha ta mweri ni ithuo twaigire mburi yanyu ni nyune nego jana andu marehitha makauga mwera riu mukienda atia riu ni wige kuyu gitigagira nyungu igiri no ambire hoke angaciria na rio ucio ni ora joro ne muthiru athuri bakugaguo yini arabe utebito eri mena mikwanju riu amburi yanyu toka kuge ni thitu inayo ni nyu mwathira na ajuko ina riu mugukiuga atia tutirondo tongiaria riu tondu iko gitire nyungu igiri gitire magongo na meri no ambire hoke tuke riu magoka gwikate magoka kwa gore mekwenda tondu nyu mutinginegena muire tukire muthiure na mwetwari ona ne muhare injini ria mbere gasket yethi kirangare terutu kiranga gitikinyire no gasket yethi ya head mukegorokia atia mureciari kwigorokagerio muiritu we mucie tariwe ndu magoka kugira wa ngari hau nikinya gate hingwo hinga gate kwa kuingira maruta wanu no roja magoka kambe rimwe mundu uri kukuja ati ne kwanyu gwathi ati kwiroja ona ne roja yumerie ne goka maumeria akaumera matoka na urerechwa
Mene neighbor, ejara neighbor. Matokana nechua. Hara hajora musiri hajora akani hau roi. Kora hiko ke hikirerio ke. Ati ingai mirako ya thoni njo hikirerio. Hikirerio ndo. Ora wathirire. Ori ya uniri wako wo. Ena tikogoro yire tokinya moko. Nari uri, mutikiri uhoro gikuru ni keugite atiriri, ni kiumaga mburi kieremia. Uretha muthuri ataurire hau muno, kigocwa imi. Ni moyaine. Uri muri uko ni kuga atia. Te kiumaga mburi kieremia. No riu haha ri, ngoda gwira kuria kuhana tuna hingagirwo nyumba mutikamuone muricoka mukwiro riu ategumene getha kiono tondu athurira makiri ha kuma ndurire makigana no tukenda gukiona niki turakigura ni hau rero stay uma agakiuma na mwitio wake akirathigira agakiuma million ngari kararaini ugacoka ugakorogi o ituro riu na ni arika Hago mago hamwe. Oh hau. Nenda kuhiga. Era sio festivo. Au. No yo arekagia macakaya ine mothe. No uma ku kiroko. Matiko mathira ne bararaga. Era keri. Datu kirio ku. Da furia ciothe. Gina itora no moyo no githambia. Kuyaga. Gukuo ginya wana. You're too available. Na hatiri change, hatiri tika nuwe ho, just value only. By the way, value. Na value no yuma na kana mudo yeda. Value no good ili ukaka na kido kitako esteem. You esteem yourself. Wow. Ono kiria githeri, you love yourself. I love it. Wena gwe mwe, uramehura tukono kahura fadhi. You still appreciate yourself. Wow. Dukemenewe. Hari okuiga ni hwado maga kuiga. Wow. If I told you last Saturday, yes. last Tuesday, we must differentiate. Yes. Self-love na pride. Yes. Negatha matika kwa mudu shone gwitia. Afana. These are two different things. Pride ni arrogance. Pride ni mudu tani ya gwitia. You know, pride is a show of how you disrespect every other person. Nikunana. And the pride is very ungodly. Yes. But value and esteem self-love is godly. Mugathi toyo uri ugira ndu wekira wa ngiri 10 na nigakagura kaigana ngenderio no wapa igana ri atukihana ine mundu othe akoragwo toro despite haria komete uri ukomire street house no ukomire street othe magmata metoro fata ni toro no haria ukomete ri ni haramata muno nikyo kuona katahe mundu ngiura ire wega gugukira. But let me tell you, nyumba nene na makari does not guarantee peace. No kuduriga thayo na gatene ninde ndakuone ngari de murwaru muno na ninyendete kwa witness kana kuruta uya akwa ni mwenyewe the witness of the judgment na de mufugo ni I got sick one day kikogona ine na ngigwetithero ru haha teri no acoka teri ndanyitirire juku ogu ngira priest mokire ngeta pastor ke hawe mahawe muisho kanithari no kwale na buri thano tokore na harambe previous Sunday na burisi ageni marite itatu magitiga igiri ngira kamitire yai ricio thire kuri na haki aburudi na makijiro kwa we ofragra nchino turie we uguthie new igdi hotire gukinya hau I had a lot of pain. Ndio gari rida atwarithia ri. Ndaranda fata kwa moha. Gari rida atwarithia ngari itari uhuthu uguo. Ona ti gari. By the way ni ndiare gari. Ni matakaya. Ni hano tikanua gari na matakaya. Ni matakaya. Gari tijaga. Ni matakaya. Matakaya. Gari tijana chiroka kando. Matakaya. Ure ndari na matakaya. No matakaya no. Yathi kuhishira bambu gera ndava ne gokua agakinya buriki ngamura rugama ngamura warugama no gokua akakura ngamura ne gokua ayuma nene akoka guthikiriria gikinya thibitari hati undu ngi gutungwo na kwandimito kuma hano ni ambulance and I got even about 8 hours surgery. Wow, my God, surgery 8 hours. Sorry. I went na hedio gari ya dinayo matakaya ginya thibitari
Andu ni maroraga ni kireka kou ni roiga ngari andu akora hatire gikuhiriirio timura kupaka kwinayo ni marigagwo ni kireka ni kino ireka guku mareci hine ndagitari kana mundu ukite kuona arwaru unfortunately mwene ori the patient mwene wa muoyo wake we pagatori ndiramuteithia muoyo wa mwene we muomo-ino iminiro muromo-ino wa iminiro akiria gutungona ira oraga aikare aini ona na sarara muthini muromo-ino wa iminiro na nikinyitire muthikiriria igwe haha what you eat or what you drive or what you wear does not guarantee your peace. Heka demwe yathiaga na hana ne boy dataka wetagwo Saimo yathi hare ha muiga ikimendere ne cousin yake he muthuri woka kamukawa kuringana nawe yake tutariria akaria chapachi na ndengu ati no uri araria ri ari agati yani mamura makona uri wega ati ginyara no mati agasema ilo gethagumia simu maro makeriria ati ni ngari oguo ri no ndaramenya niki tondu atangi afodi athiria kia thumu wa nyina agithia kendia nigetha akarieta muthuri uri athie kirirwo ndengo na itiri chumbe biu na safasi aro makirigo ni kiki mundu katora karete teginya aikira giciko kingite agotarora safasi uguo sai magari teginya gotarora wege chama ndirage aga kinyo ndiracecia tusafasi akoragwo njaga na ndengo ni attitude ya muthuri uria towards himself ni endete ni kirari akenete gure ngurira ng'ombe riaga kwiyenda tu utire makora ile komuraire nao na uhia atia wina pesa cigana doesn't matter ina pesa cigana na gutindogio tone maundu mene okindu ngari aruru mataraya ni au yathie ko nio yare kuira why all this moka nao no mari na kehinde wengi ina ndu matari hadavu makwiraga maundu ginya ngi wange guconora tadu no tuthina we handu tugeithia ndu njira ndugeithia yu monata kwa igu mundu ria ngai kahezire nyina Arvin ndaiganago riu manjia kwanirira ni ndi nyina Arvin na ringi ona we ndigukwirite niki ndigukwirite de married happily kahaheja ukarigo kai mari manyona kumbe moe mama haheja no ahutha kariki ejere dada sana kinyoka munene na kuria tiriri no aramini horo wake ndurona mundu ugite mugite mugathi na mundu kundu mutwarite na ngethi kuhikania ukigwete mundu uri waka kwaria arauga na wahikio to ciongi anga ndio hare mona tondu hana o ciongi mahana can you imagine yes na wewe kuna nduru wero ni wari nongi o masomoraga ati ohikio twaria na mwari ya family waturuge oro waturugeire ohikio wa mutumia ucio ngai muhiki akamenyera hau kogora ati mutikio twaria uria twareire ohikio ucio kora ndo matari mete miega okay tara tatu mwathi muci gutwara ore urahikia uraroga makwaria kauga twirega guku tugithika ucio ngi ngai atu matocokeri turi akenu turoka na maithori tore tore tugithika gari akuithirie tugithika nyina irimo uria mukuru we ona nduri wauga kwi uri ukuite nyina irimo uria mukuru nyina irimo kanini terega riu ri ukarigo nduri wero nigukuithitio ukaba ukarora ukarigo nginya we mwene ukarigo na wamuheherera kauga reke ndikwaria muno reke hau ndikwaria muno ngona kuga nakuga tiriri mundu tacio ngire gucinwa makara acinwa makara na ndakendio na ikonia athimwo na gorogoro oikoni ogorogoro bao kendeki na ne kwa kwanika I'm telling you this happens. Oraka muno ni amurathie nao. Atoma misi Roger. Roger re. Ucio muthuri murata waku re. Ni aikarage oi. No ni ngakorwo ndi mwena wa Edia. Roger no ario guo. Roger ya gukorera. Kana we ugukite kugura wa kirumba uiwe Roger uga.
nengo gikaro ndorete thome tondu mwaki ni na mweri nake no ngai ni muiretu wakwa ni ndumuwe kana ndikwenda mwamba muruta indo nyingi mbai mura kondo kinini tu mahotana ni okay you know karikia mahotana ni okare balance mogiri okohete diteji Bado magai. Now, the value area mundu heaga. No ria eikaga. No ria yendaga. Neo andu mamuheaga. Wamukagirio. Neo tungagio. Iyo the same. Wetu eshehora. Wamukirio ogwo. Wetu takataka. Ureruma kwa kinya ni ciana gicagi. Ginya na moyo hano. Ono gukira thuri meikaga ogwo kona. Ni orumagirwo ni hicandi. Todo aumiraga haria anyuaga butha thaa kenda-ini ihicirio cima mubira ikamuona igatika mubira irumirire mutheo cio ni uri araina athite na barakinaga na mugambo ta wa ngurwe thuri magamba gugwicagi na makogaga ngui cio thitura igacokia ni mari familiarity agikinu kamatha matha igiro gwete koga ethago geta wadroka ngui cio thigoga macokanagiria na ngui cio na itura rekamenya ni hende ida wa jeri arainuka agigakira ke moko kega thuru karuraniro we otongana riri ngui koga iyo ni ofario ida wa jeri gicagi ni kuikaine kinya ihene cio ngui cio kuitura andu matiumaga mohe muthuri urainuka communicate kana cio spiritually communicate kana kuicho spiritually tivoja neitha wa mutho urainuka neitha wa jeri neitha wa jeni neitha wa irmu neitha wa samueli na muthenya rucio ni mukore ninge mwaga kugeithio rigo kanewe uracoka thugwa thugwa kichoka na mbere itugo kinaga nyembo fani coke mukore horerete tiwe ni value yake ri ina okugweragwa tondu nire kugirwa ati athuri aigana ona maikare thi handu marie ndangitarwo asa ndangitarwo na kuri andu very young but so mature they are not boys. And let me ask you mugota te ukoro muri 10 kwanyu no mamu wanyu etanagio na karia kanini kare mukuru no amenyekete mbere to no agiukire mbere no ukoraga ati ginya muri ana no mamu etanagio na uria wagatagati niki gutuma gayo no muthu turaga tuga gayo Ibrahimu Ithaka na Jakubu. Where is Esau? Where does he miss? Gayo Ibrahimu Ithaka na Jakubu. Why is Esau missing? Eko. Aragira ha. Something must have happened. Nigeta value yake ege ago hanini. Even if it will be come back later under the shades. It is not in the record. Very well. Heudo ogeiga adu makiuria itura kwa mundu ukorio noe kwangania rodi mondo tiri kwanyu ni ha akura noe kwa JJ haukienda kwa JJ na hedi ogero kuma gwitu guthi kwao ni kilomita 10 nige chunguruma kya kido 50 na ithano 74 no handu hena rito hena itoka so you can make yourself itoka taru wadaro thutha wa kukitangatha ugue kwenda gutwende mukururi riu ni atheria ajira te Nyandaro 1 Kaibaga 1 nigetha athondekerere haria ngugite matuko make na wakirio maingi riu reke ngui horo wa Wadaro ni mundu munini muno thank you Wadaro kido 38 is a very young fellow. Unago thondeka haria nguthaniti it's very na mena wa Kenya 32 ni ana kia nini Muigai I think it's just 21 ni ana kia nini ndio mimi adolescent value the reason why we are mentioning these guys is because even to our minds they have value and let me tell you, and I put it very verbatim. They know there is space free. Asa gotire vacuum. Ne hatonyererwo ni birthday. Vacuum. Nitwara gireri horo wa vacuum. Guku gutire vacuum. Na gutire space diga yaku. Gutire space diga ne mundu yaku. You fight for your own. Niguthegetha rira riri. Uhurana na gravity. Ginyoge hanu. Kuma Kaibaga gukinya Kameme. It's not an easy thing. Asha, this show, correct gimuno magetwe meke. On a radar the cancer almost over 25 years. Family therapist on the radio and the TVs. I heard people
ginya twekite interview mwene madagitari PhD and trained again teachers of the same. True. But we go to interview, I beat them because of some efforts or some push. Na wendo wa Ngai na irathimo ciake ukapenetrate thini wa kundu kuhinge thino ni hinganie hatire space yaku no nginya umere no nginya wethe gutire gikeno kiige duka-ini handu you have to look for it yourself gutire mama no ro gugutwo ukenia nda kukuhuthira na ndakurira atiriri wona mudurume na mundu wanja maikarite kirabu no turi urakoma othe gutiri tohetio ngi kandi undu urenda kuiyora ngi ini uyu arenda uyu akome amufore uikietereri akome amufore na kimundu metereire akome athinje no kirauga rehe mongerere wigiri undu urenda kugonia ndithinja gwiki iguaga arenda agone athinje na yori igakoni menyerete akorenda kugonia na kinywaji mukaunta yo guthira areso nari kuritorito guthere chekinye komine mweri tondu kuraraja thino principal kuraraja no gukora ciana ciumite cigathi thukuru ungikinya citaumite ndore na thina clinically ndurairenja kurikana rules ile siko shije to rule number 2 ya ciubani Fatasiana ikoro itaumite ucukorera kuri gwithamba irethamba clinically ndore moru muno ndore kinyeta ici no hero no ndire ndamuci outpatient konyora ndamuci no uri urairo hetia kome ayote ngiri komina kendo na ndarafucia na ndari hando na gituguga na wekegwetera irio cungi apore riu ri thini hana oguo I'm putting that example kuonia thini hinganu watu wote ni kubindana hana magathi hana netire tekaga thamaki kugu hituka gwaku niwe wicaririe njira gikeno position wira ona riu tumeme tukari tuigana tuhingurire muno thaisi makiri na makiri but you have a fraction of people that we have won. Glory be to God. Ono gokani ko jeta hari ndakoriro thondekete wira you have already opened the way na Dr. Poro taught me something that when you love yourself you build a foundation that will accommodate others. Wow. Did you hear me? This is statement made by Dr. Apollo. That when you love yourself, you establish a foundation that will accommodate others. Wow. Now, when you loved yourself, you came here to Kameme, you squeezed your space, you squeezed more space, enough even for us and for others. Ale moka gahaha, ale magmakua saja moka, ale magoka jorua, ale magoka ko, madegitari, mawakiri, na ojoria maraigwa adifatia kwa doyo kesho inea ya kiruba ya baby top. So you created a space, you established a foundation that will accommodated others. So even somebody else weakness kana mathina mamundugi riu matinge kugia we because foundation is self love. It is already there. Wow. Wow. And that's the reason why I need to give you a kanitha guthira kana kona neha kana kuiga. That's not about me. Kanitha muhiki wa Kristo, muhiki wa kwetu kwa senator. Kanitha muhiki wa Kristo. Mutumia kane senator. So I might ha na ke Kristo might moka. Wow. Nini kwa ndiko nyandikitwo kanitha ni mgai onya heta wira tondu wira ni muingi arutini anini agigito employ ikotwe mabatha ku na muhoho ari angi murira we are just servants. Wow. Servants in the vine. No vine ito. We don't own the vine. We don't own the church. The church belongs to Christ. God. It is his wife. Muhiki wa Kristo. Mundu ni arona muka. Wow. Wow. Mundu na theni yo muka. So ni riu ni na reke gwire akokoro ndona ndituhira guku thi no gutigwo ni mamitu. The rest ndehega ndukanitha kuhindi ndari ngari rori cindikitwo drokasi 1 drokasi 2 drokasi 3 drokasi 4 rori na ni njero cio ceremanireirie namba cerugamaga nja ndeyorera uguo ndi ndirica-ini roho wakwa ukambata handu hanene muno iguru ngecanjamuka gicunguruma kia 97 gaturume imwe igucanjamuka koja hwaini ikingira koja hendera famu wetagwo Eddie wari muraihu atwarithia aigite guoko rori rwa greater than roro rwa greater than rororirikana greater than riu atwarana guoko guku atwarithia steering ya rori ikoragwo haha thiri ni mwago muno ugacoka akinya nigetha mapaki ukaigua ati ngauma nyumba na kinyatha ngauma nginya ringi itari nginyagerio ni mwana
Uthi kuona murigo kikinya murigo cio ngwe ha ukareho rucini Sunday tondu tiguthi kundu ri iwira wakwa ni itanathi kanitha ni hura round mirigo-ini iyo metakaya ini he hindi mwe mathire thiguku othe na ciana ngikono ni ndatigwo ngimera ndiguthi kundu Christmathi ogetha ndore indo ici ngethi ngigura nguku ngiiga riko ngikora ndiuma na gitunguru ngigera gitunguru ndiakorire nguku nyau ni yumire nayo ndacoka kuona haria egerire ndakame handu haria egereire mwanya ninyonete maruo thini riu ri mitangiko-ini iyo ri gugikinya hindi uria mundu athiaga kinya uru ngari icio ciatahirwo ndiciroreire o uria ndaroraga ikiingira na nigwitio ndetirio ni mundu akahuria njitukae rui ndina tenda ya guita kagoto ballast ngimwira niguo wira ngari cigana inya tani cigana tani 24 wira ucio ora ndabatara uruto kiroko tene hindi ndo anjamu nigetha ngari kaingiro njamu no gutwara ngimwira reka ciuke kumbe ni auctionia ni ngari ndira matereba tuthi matocine ni rio guda mukore koje na AP cina micinga igiri okiare muthuri uri ogweka we no gukihundukai muthuri yana tayo choka winuka Ngeiwa tango kua ndikuri hindi achoru yako thiwe ngeiwa tango kua ngehorera muthuri wa my sister ni ciathi njuria ndo ciothe ndokathi ciothe ni ciathi wa my sister kinjira atiriri uri wathi maternity ngimura guciara kana gutwara mundu ngimura gutwara we uri waciara ca uri warumwo ni mwana ca uri wathenjwo ciana ca ruo rwa mundu rume rwa kurumwo ni indo igithii riu ni hindi waciara ri atumia ni maigua ruo maternity riu ni hindi waigua ruo arume maigua gogo magiciara riu ni hindi warumwo giciara ri waciara muthuri riu mundu mugima riu muciari riu mundu riu muciari riu no muciari no koga kome wongithie waciara no mona ticiceria koja jari wega ina humbora andu ni waciceria ni we akire ndatwara murigo ndera tumwa reke kwire uhoro ndunathira ndaranga cia personal icio nyiterera hau ni hotoro mundu uyu karingi ni hokaguturira mana mundu auka ni awoka myself love ni awoka wow ye kuri muthikavu wakwa na he kaundu agutwiraga nigetha tukamenyaga arume manona maundu yes tumenye uria haria tuciaragira twacoka haria ha self love ati mitakaya ni yamba yahurwo na riu itanacoka hau ri nguthi ngikura maundu maria yumiria hete toya ngora haha ndeciria cui no riu yamba irugame akorwo CEO ni araigua ri ni yamba irugame nigetha wira uyu rutenge wira uyu cui yamba irugame tuthie gitaru tuthie gitaru tondu hahe mundu anjira atiriri thank you bishop yes on my other phone iyo kuheanaga ino ya offering na mihothi 0700 ya birthday gift ina maruta na matega 659554 0700659554 thank you the birthday gift the spanner boy akina Magi Kamau ndamona na Menga Steve na MC Majipia ekore Eldoret he mundu ajira bishop thank you muno ni wagarura muturire wakwa wow then message ira yajira yagenia muno haha ri yauga atiriri ona ndari na references ati nyingi na ndarahuthira tono maritwa magitio ati honorable your grace ati aga bishop ona ndari na references ati cia iyo ona kwa address ati honorable ndari na maundu mau yajira JJ nengira namba ya wakiruba tandumira ni ndiraigua kuhikia mandamu iyo please ndeugo na Ikuru County pipeline riu no igwa da pipeline na langata gorira ata hara dagitari net na pipeline no na iriga ile ciari I had a problem Dr. Kamau ni neighbor ya mundu uyu turari oro wa irio wa show ya self love akagwa irio cia ngui uyu ngera kenigera kihiko-ini atara ndumira namba tandumira kodara wetate JJ namba ya tandumira ote atigo JJ tari mami JJ ntari mami ona mami njitaga bishop ala njite takitaitene muno
ona kono gunengere na bari no gunengiro kiaragio do nika fokeki ona zebu kana jatelo Jacom jatelo Jacom omode ko na roho ako irani ona stesika ko jetete good morning baby top watika mara kete na waetiria na kono ona raka thika kuhihite ni oru nona tresina muigai matigathiko gutigakorwo kindu magathira ta thabuni wa kibandi guthi manyihita final mukagwa akimwa muigai gagathira oguo akimwa guthira gutira matigaca magikuona ri Moirano Moiru gire tarikagia nyama gwakwa igo agaikaria ugiri igoro te nyama na maguta te sikagwa togatharana na ngui te tondu njokete kwenda kahiguru rigo ha ashoko mundu ashoka njira atiriri aika ikuruka anjira umejaribu keep up JJ watumira nyume depression after a great breakup. Wow. Nitagia na self-worth. Yes. I admire that wisdom. Yes. Long live JJ. Wow. Ndatikana nani? No, yosio. Thia thondekera ire riu nigetha ahote kuneanirwo mundu. Naba. Agatiriri. Au ringi ati nafutirwo wira na agicenjia wira na ngakinyerirwo ni murutu wa wira na ndari kindu no njira ningucera your church one day. I think you are a true shepherd. Ashokari nu nugutheka ratheka. Ago you have made my day. Go on brother, much love. Mwambie I'm serious. Mwangi. Naikuru eta Mr. Biko Mwangi, Nakuru County Pipeline. Ojo no mundu mwaganu. Si mundu mwaganu. Cio ni mundu yari. Mundu kafakweyari. Ni musirika wa Benigithae. Kafakweyari. Yake Haizebu, hope you are good. Nimefurahia show mbaya sana. Wow. You are my mentor since sijawahi kuwa na father. Mi ukisikia nasikia ukiongea ni kama my dad. Wow. Thank you very much. Thank you. That's powerful. Thank you. Wow. Zebu. Wow. Zebu. Na mbere tukuheane te amuhothire. Iroka maundu macio. Ndio mehothi. Na mushoka mkogati ahujie tutongagio ni inywe. Ano maruni. Soka mkoga ni inywe. Ate hello bishop ni help na namba ya Keruba. Evalue her. Na ninampenda. Nataka ani help. Hey. Guy. Ati nikuwa depressed hata kuoga siogi. I will explain to her. Oda bia bodo. You will wash a human being. Lewe raberia. Either way o si rako na kana woe raberia. Jesus yes. No iri marego. Ura wada ikira iri wala kuiraja. Wala kuiraja iri marego. Jara nei. Mawire nei heo maratuma. Toma pindira namba. Hello Bishop, I love your show sana. Shore modi. Aya. You are gojiri na igwa maundu mange. Evangelist. Pastor wa gojiri Reverend, my big sister. Dika na igwa ndeto ici. Akahoyagira show ino. 0700659554. Ete maragwitore tagwo ni mathi. Tegecagi. Mami ayo kuhuruka jitagwo Bishop kana baba. Ucoke ukore jane ngihaira jitete Spanner Boy. Everybody the boy. Tegaya gotoria muno muthuri uyu. Ni anyuma murwaru no ne ndahona. Ici message to coka guthoma. Ciaku ciena chama. Very interesting. Icio no cia mageca. Sa James re. Wow. Sa James re. Arikia kuya nguku yakwa ri. Riu ningi ni yoka. Ari riu ti hindi yake yaria. Ndari kanitha Sunday. Akoretwo guku iguru. Na muno kugera hakwa. Akona rigi hau jetu gicina akabarbecue. Akauga neni ucio ndamwagarara. Riu acokete gutwagararira iguru. Hala. Riu ira ri ni aragararire Bishop Muthee. Haya. Kumutagarara tu. Na akarekodi. Iguru. Na ndegere athia na mutha. Athie ko. Guti mundu wi. Hala. Muno ko gitaru. Gitaru ko guti choka ko. Nekora una Africa. Nekora una Africa. Ure sande tu kanitha ri. Yes. Agitwagarara. Handu hau ka kanitha tu rekodi iguru. Na ngoko yako. Magi mareyumiria. Riu muigaire ndakwete horo wake. Tuthiite ha
Gikomba kwa Mount Kenya ndako ile horo Aberdare akaiga ngari premium thutha wa V8 yes muthuri mwene V8 makuria no igite ihinde riri thutha wa matakaya yakwa mugiyarire maitheri mwana kindu kiheri ihinde riri kana ndiritagarare ihinde Karaiga gati gocoka guthikiriria kameme ndukiri ihinde riri kana ndiritagarare thina matharau nikio ndirakwira twende na ndio ngari ne Jerusalem premium Jerusalem ate mundu rauga nduke agikaga guca vindo heri ihinde riri mwana kana ndiritagarare riu nake muigera ngorire haha farafara ya bypass thina gakari kanini ka mwanake mwanake uyu this guy, this footballer, our own son. We no gakari Alvin. Our own Alvin. Moge kunyana ni kujira. Niwe na ihende reu. Nokire heri muthuri. Kana ngireta. Eirari. Bicho mothe arathira ku kwao. Reke sanda kiri iguru. Yes. We arandikana na gutagara no ringi. No ndamutagara rite sande. Mwethuna gogi. Oira no leo. Ndamutagara de kwa mwethuna gogi. Ndihende-ini. Ihende-ini riu ria. Tugera ithanga iria ri iguru. Tena tukire bicho mothe. Na kala tagara bicho mothe na ke ihende-ini ri. Ana bori maru. Telera siwe na kono. Ora no yitokanita muno. Ora no ritohiro. Lewe, ona no kuthiki kwira kamara mara yumiria. Ona tuko.co.ke mne maigira. Megoko. Acio ne aratakwa. Nega. Riu acio ne matumire tukamenyana na wanja kwa ya muheshimiwa. Ni andwega. Riu ri. Na muhudi wa tuko. Magitheke. Thank you very much. Yes. Tuko sawa. Tuma ngari ni cia ngari ngi ithatu Borokazi 1 2 3 ni cia tuko no wathira tuoka matakaya personal ihwa rire ndari nario ri ni kwi manager wa bengi iyo itekugweta tono muthi ndamena no hahukaga ndona ruri rwayo ndathire ngira manager wa maroni atekerie tucionorwo ritwa ria mami ouguo tu nigetha mami da connect auction makejetekeria ngethie request Kiamukia torora ndoka thicio ciothe karugano gakwa gathire hau marori magithi icio ni ciathira horo cio ngithie ngigura ngahindi ori reke ngwire ona ruo urana kirona tha ici mundu akakangotore kanini akahingura kanua nginya guku gathuka nginya guku gakahuka ukanirira reke ngwire kwanja nyambe njira na kia nini maragia indo ndukananirire mbia utawira ngwiji yacio amen mbia ni ciaragia abai mumenyane money talks money talks umenye ciaragia ngwiji ku gikuyu kijaruo githweri no coka uiguiguaga atia na ni ciaragia na ni ciguaga umenye ciaragirite ikaigua nigetha cigithie ri cigakura ni twathie na twathiku tondu coka igathie na na mbia igioka ciuka na maruo na methe maro no igithie ni gwitana citana nginyire cina thutha I'm telling you, we korga situation ine ke wagorite gicagi, ke wagorite murungaro, ke wagorite ikamba, ukendia giki gikinyira giki, ngwendia kinanda nginyira kina, ngwendia nyumba ino toro kina ni kirahatahwo. Sigiranaga nginya kaya gike ngundo kiru. Tai, tugubereda. Mu Joscan tuthie ireu. Tuthie. Ni bia. Sititaka kugabirirwo mundu monjerire. Niendinge twarithia ngari ya ndithro ningihotainaga na riu kimura mundu oi ngai tuliza bori wacha ndogo abamenya bia ciaragia bia riu athurite ithu we know the language of money ni tuwe ciaragiria atia ni tuwe igithie ni umenyaga ni cianjia na nigetana ni na wenji umenya ni cianjia gukura na wakabia gucikinyira tondu moyaine na ni ukumenya cia kwira twathie njiru kana twaikuruka na njira thika ni ugucikinyira no mundu mwithi wanjia guciona riu a sweet master cia tuguthida ngicikinyira tondu cia thiku na ciaragia atia ingi ciathire na aka ingi ciathire na hiki ingi ciathire na ndwao ingi ni brothers ciake ingi ni cousins ingi ni ikeno ciake we mwene ndoi language of money
You must first of all, before you talk and shout how rich you are, know the language of money. Wow. How does money talk? Wow. How does money communicate? Yes. Yeah, they do communicate. Wow. That's why muigua kangana wale mwene nyuberia na wale bathi shaku wako na na bathi shatakona sisi muthuri ucio ndo kuithitie kiro mogete ni kino nego itai na ndatumagia ciathie mundu kana ta mwarimu wako aya full time mwarimu wako ndo Yesu nera kora yes no ginyika Egudira kwira uikaraga kiruru-ini ndumenyaga niki ureka ciathi ngari ci ithatu ri hari Mercedes hari Mark 3 on top of them marori maria in hari Pajero niki wacokera muthuri ngari na kama wa boda ai mura hari umoja ngimura number 1 nguko hewira no condition hakoro jacket na helmet etha ndamatikana menye no ndathiaga kanitha uguo ngaigo haria Mathare bara ni mundu wa nduthi acirika matikamenye ngaingira maguru kanitha wathira ngetwe ni kuhoya Brook Breeze eni nigetha andu mathiire nduthi ingire ngari ni ithire ciothe ucio ni muthiru riu ndakuhe horo wa ndu muthiru ngioya maguru matairi maria tocenjetie rorire hari matairi ta 8 ndaigite nja magireka kumaheana na gira kumate moigai moko gwakwa na John Jake gucera ri makanjira tene ni heanaga facility taga tairi cia gucina mikora makandara ke tairi gira gwakwa tirike jigita hu ni cio negeraga mob anake na gusupport mikomo kana anda tairi icio ngamona njuma tiramenya ni ciake no ndaruga magatairi ni cio gera ngai ni manini njui mucie wana mbeo bibi ni mburi no igacoka wow mucie wana mbeo bibi ni mburi kwi bibi mburi no igacoka ndiathino na mwaka kana heri nikaikia kwa matatu geje gukua githurai mwicako na mabathi tairi igicoka immediately na tugicoka ngigira industry factory ya maratathi tukigira driving school riu ngari icio ndaragio ni cio ri umuthi ungihugura wona Topaz driving school wathigiri Topaz wehugura pandei unaona gari Topaz driving everywhere because I knew I came to know the language of money umuthi uyu uri anyway ndirakwira thino ngithaka na andu no makurage muthuri nyitire haha gwakira muthuri ungi ekete haha ritonga ni thora haha agora ine kimuria ati urenda guka gwakwa kimurai uroka na ngari kana matakaya akimura na ngari ndi gukuraga ngari tinjaga nindi viana ngari ndatigire miaka yakwa ti ngari nego thukio mugongo nikia turwa ne yangi nito kasi kakati kuhurana na acid ogana muthuto ciarari ugo wetu etake ni wakua ogukua twero ngari tinjaga na yokia for ngari suit master ndoko edwe karonio kanini nduthina kanaite ona kabaiki uragera kanina muthuri ranyo ithandoko ucona okana wewe ti ithandoko rucini ohana ginya ngigoku nego kaya urakaya wego muthuri rugate ngari ire nayo iraretirie ari ukaga ha Nairobi University hauja akoya kana temkoya kana hau ndaya kana haure ngari ire no irahendura hihinyo ikanyita lumbar support ina lumbar support kunyita mugongo namba lumbar support nangingo igacoka kira music all sounded all around music everywhere kana kaugetira ni oguo agakira cool music cool music nyimbo cia tene cietagwo thank you Mr. DJ for playing my song matakaya atakire tukauga aikoro koguo nako kuma Nairobi University aikinya global about akarore ambatangara ati ndekarore ringi tikana kauri mugeikoro kagethura ikarore ungehetuka KU gatari torori kaigethe ni drugs kone kandawa kagiro kemate kaine gategero kya KU gatagonete ndure kawe no kuya tutonyi thinjiro
Ni maji muli. Mufino kile makamera kwena. Yo kwishira haria. Kare ya Raila. Iyo si sawa. Sawa. Ona gigo sawa. Ona dagio. Ucokiwa nake no waje kugita muthuri ucio nawe ni guthi kugura ngari na lamba na miaka 28 ni miaka thate ona nduru atonyie mwana secondary kana ukaruithia ona nduru itheti na ari mwaru wetu ukona mundu murugo waku tawe muhanaine chokwa ndirire aya koda gwakirwo. Wow. They don't speak loudly. Yes. Money talks. Money talks. And money shouts. Yes. Money shouts calling their sisters and brothers. Tumere. To the iria cikeine iria igari iria irentine ki ukoraga mundu ni athira kuma hau pressure ngoro mirimu ikafuatana mutumia akora ciana igathie kuthine kana gutheri nginya mathiko maku kigia kiria gikurugia mwiri gikakwama ithanduku ri quarter way tiga halfway quarter way gigakwama ikiria kuringo kiregire ngomea mambia imathara uciathie cikuwa nginya thayo nginya ngigia gikocokia mwere igoro doko saudira kometo ndirario ni kamero karia kahas karia ni ria karagia na toko noria inyo mwere toka igoro no ndo haraka na kiko ugo na haro no kyo tanda to thainia munengereria aboka wale ile mutumia thira ndari ko uona ona nginya onera ndari nginya onera no ko ni kiri muhiku atumia reme munyaka we mutumia acoka gerire na wiki igiri mungigithina ugu mutumia ku heje akuma gukugo 2 weeks ono moto gano komenya anyorokete tangoima nginya na ngata mundu mwe ngitwita mutumia no wathira bese memi ruriro ringi egura systems ruriro ringi uyo gukekesho haha kiriraga ni wewe guthomithia ndirathomithia kuhothire maregire no mundu gukekesho haha kiriraga gora ndahuriro ri okire utuku ngigwa mbum kigwa na murango hingo ngirora gicicio-ini kiona kuigwa iguru ringi ngona akisa akisira ikibuto tumurido Joshua metaboina haikaingira pole sana iyo ucio ti mundu mwana nake ni ngoma iyo ni daimono wale nayo ashinde mfululizo tumemvunja huyo bwana yako, tumekongoa makucha, tumeng'oa meno, kocho tumetoa munya mamgua ya huya pamunya doara munyo tumemvunja koko leta namba arakima dagita matanda athi hari ka muthenya ucio muthenya ngumutigatonga na mini na mwatoro haha mwena na TV pick atarita kanwa kanya mugaraga kwehuru ni urugari rukoretwo kimutoria after magesha after jorua koretwo nginya giko hendo ya gothi hara duka-ini somanie na ngere ujeuri mutare ero nginya ndagekira gethuru aria moko maraya oni hara tototoni hana digitumaga ekira rorigi guo mbere ri enda ni ekira rorigi ndare o handigi mwerere ngekoretwo na ici cia Diboras Siutago cia fathers union kira digine rangiora we digine no gwe githuri na kiratu na ni urona ka rathine kanio go kaimbaga ndio ngia ne kwamire ako ikorokia mwire mamena thong arumene anyu kochigua wede to tukaru no kurira ani ndereta maigana tiga keki ndroni na thakira umwe kana mutumia wariraga akaemeria la milioni ana kira na kavits lakini agwetu raya na gwethera asylum agobwato ni brandi kuna wani uthinekane tu uthinekanere wapo mashini yako ikorokia kata ni na saje msiasa na MC
Brandon yake kwa bahama ya irio. Sare wa ngoko imwe ciage. Koroke thuraku. Na mokague ko. Ena thongo na yake handu iria-ini. Onda kina na mundu mukuru kumukira miaka 70. Muthuru 8 years. Ena gathuri aromiriria. Na kada ko karomiriria tondu ora muhuko uyu mwega. Utu muthuru makiria tano areti. Wona mundu mukuru na mundu munini. He kindu kirauma hau. Tiri mundu munini ungitikira thuri acio. Ajira kabisa muthani twatha kanyamu. Ona muthine kanura ya ita ndukaro ga sweet 16. Tago tito thakarite na thenya. Okoyo kana. Na thenya na black beauty. And some black. Ta gede no egata ganuka. Thenya. Ikahana dal maga me ko ri. Ma tite kana go ka kinya. Ama ko imanaja. Kana mathena mangi mwana go ni ciana. SpongeBob. Nickelodeon. Nickelodeon gadui. Kalau ana manya mau go ni ciana methenya. Mickey Mouse. Mutumia aroria akuire ta vacation. Na ndeke na mundu ungi wa mutwara wega muno no. Nawe macini ni kwamire. Kwaga kwenda. Ukorwo mutumia rero ndarahutia thimu na ciara. Rora ore ruigana no ekirio. Arahutia nginya na haha. Screenshot. Tondu rwara na mibiti. Agea nginya ngima. Ara na high heel. No couple. High heels. No couple. Okay, kati ari mundu tani age kati ari kwanja maiko ni akuire ndire baba igicoka ndore naku ndo ndirathire kana muthoni ni akurire gutire magece ndi andu ingiroka ndire kindu mondo ni utahirwo station ni ahikire Gathemba ni akuire zene ava milioni ari yake ni irone anake yake agicokio mujatha ni bitu ne kora ihune nyandarwa ndatiro hiro ndire kendo hata muhiki ginya madam akora nani ze ananga dabu tema jimuthuri tosio genyi magiraki Muthuri mokoro tare kendo magoro mo geithie mundu ta Tracy magota nyoka Ora mimi matakayo gete. Hello, na niko can help you? Umepotea njia. Kama stage na sasa kukuonyesha twende hivi. Leo hiki ya kama itaburuki kwa street meka kwa. Tutaenda hivi. And pale tu. Waga bia weka kwa. Akiri. Wewe, no bwana lo hivi sawa. Wewe sawa. Muda mmoja na wewe uko kwa hivi. Tare kendo. Wewe. Nake hiurio gwate mutiri hakiri mwagite hakiri muno athuri magire matirigite yo nginya na miaka yao no agakanya mu miaka ni athira wanaigana ria twendi umumunya go nginya go kana ta guconetwo ni ng'ombe gutegua the gutumirio gukahinganio agithimo gucukaria after 30 minutes karo tondu maundu maria kitwo no wambate acakinderera ima na sekiti ukimonitaga blood levels gasekikara yako kaya mutu teri ucoka teri ekaonyo kama mega sema hiyo kitu kama wamegwaisa hiyo mko aisita mmoja mwana safi kama horia ya mweno ndio ni mundu akakwihenda na ni arumedirera muno haha arume ni maraigua roja ni muraigua na no ana roja no rire gwaku muthenya umwe arare muthenya ungi muthuri waku arute fujo tutingikara na thoguo guku ndo na wira kababa baba mai kabona nguike mucie ngororagire ku itoru ithe ayadra ni aranegena ona ndarakora comfortable guku noguo ni athi no mamu wanyu no ature kwa miaka magana no complain ndio wanatumia mami mekwa mwari muhagira shuka third floor na mariana ciana irio cia mbere nginya indo mil
manoragira kware yao reke kwira o hagacuka arugamite kwa ndare kuinamirira ni kuihuria hindi oro ajasire ena ngombe gicagi nguno arari na cio nguno nginya kutia ni menyaga na ora rakorora na rokorora hona rwa kwenjera ni heho korara wiki na miake kwaga kuhuna heho kugira tene rokorora ni rwa kwenjera na wazuma tene itiga rokorora rathi tika jikle Keko mukete kile kwa kirupa lakini ukira tuitwe no matinde na Adrian kana ile cia mbere kinya kurora nyama ile cia kura kana hu mana yago na cwe enda kule na cwe mwana kama meiva hitona tisirio ti hu tukinyu kwa kurio kwa tumia mtari munyaka muno Boyenda sweet master aje gusefa kanyamu wana 10 ona ciringi ria 10 na iteiga tiga kuria na hiki no ria na wahiki to no makiro na tunuai no timakirie ciothe ona muhiki na kiri araria tini oruko mahiki kindu nikio mobiro nikio makiro don't be so mean to them don't be so mean to women amaro mio hawatu nikio mekuo ona gari ndo nere hagia mundu na murigo mwira na murigo mari kando siamore murigo gate taraneri amu no menda kuria siamore tu murigo kuoto murigo tu okay na murigo iguru ona iguru ni keria ona kenyo ro gari ne ona krati ni 10 nikio kiba ukehera mwere mebita murigo gate to wigo ndukanagia na thina kumaneno ni ngiti ciothe mwire ni uri yogoro no murigo iguanira ithe murigo ni muiguanira ithe murigo ucio athuri okumera ati atwina athuri no ngai ukumateithia matirenda no ni hau ndaumire na ngigucia bicho muthera ne ngucetie eribo ne ngucetie andu na tiga masista na mati ni waro material ne nyone ngucetie andu tutingego tukinyita kuigana ako bishop wa ng'ombe ako bishop wa ng'ombe ndokete curi mwe waya ale matende na roja bishop ni kuhujia from Paris to Paris accident to accident no time for resting no time for yourself yes why duthigita rundu horie thimu thiku ithatu ni sa James yagorire nyumba ni hindiro mako waku na ingiathinikanire yes Dagitari mwitagwo Dr. Kimani MM one of the best metagwate mathijaka mugongo pediatric orthopedic ni surgeon wa orthopedic one of the senior doctors yes agora mucidi muthinikanu ajuririe atiriri mamu anyware na miaka igana ngimura 94 ewe 50 actually 49 mamu anyu amucirite murigana ngimura 11 o 11 ewe ndagitirie ngegweta akwa kimura no haugu kijira ni uthomete mura ina ngerageretie na wena wende wira ngimura mamu anyu ri thaiti hindo mami condition ni njuru akijira mamu anyu ri angihona thaici ngai aringe kia mahona ri ungenda hike ku ngimura ndangihika ongimutara primary ri kumura ndangicoda ri thukura kiri ewe ongenda ruto ri kumura ngikara guku na ri urangiruta ewe ngimura ni no ndute wira ni urarera miaka yaku we nuthu yake niki kingituma thukio turo waku ni undu wa mundu warikirie wake mwa ngena sina sigana ngimura 11 ni kuhurwo ngimura no kwendo sema ngimura ni kuhurwo asa no kwendo na wewe urenda tubukie your life mundu wende tukinya kaya 11 kiona ndagitari agoma kiona ndimukigu ukiona utendete ndinyaraire wendete mamu wanyu gukira uria wendete na ngai arauga wambe wende we uhote kumwenda Dr. Kimani akija wewe you are committing suicide wewe ukurenda ukwe huruko horo dire guy but your mother cannot recover wow ndo ndakuita by the no are in that ndokite muchi mwiraini that time she was bad examine kijana that's nothing there's nothing we can do here no we'll try to keep her comfortable and without pain no way we na na tumigege gukwe
Jona ngumite kienjiri ko jeru betho na ni thiete ndiendete ta riu kindu kire ndina kiona ni mwenyewe kwanza to muthi nene nginya ngicokete nginya kwi mumunya ni mwene I'm even kissing myself ngihura hagi I love that. You don't do that. Yes. Ndakwira nginya kegia gikahata kurugea nake tandatu na machoka kugea na thina waku makinyaga ithanduku makagucio ni ungi maitha maki ni kwaga kwiyenda twathire mathiko mange itakugwatana mautu na muthuri uyu nginya ithanduku hukuore athi aracomokera na thi gutothoka athokera na rungu ria nyitwo na thi ikurukio ri tirire tuikagia wa ngundi ri tugikiuga tiri coke tiri giciko kia mbere gigikurura haha hakuonera na ithe gira bishop athokera macoke thutha tu mundu wikuruka guthondeka ntiria na kimagi kindu matiro na irima haya gira coke thutha ndimationire Jane yathikirwo niteri direct ginya maitho ndagona kabe gigwikiritwo maitho ana ria kingirete iri maitho. Now you see if that's a bad ending, that's a bad finishing. No self love, no self esteem, to death need that detikiri ugu nigo kuhana indo cia kone cia thie. I took it now to understand myself. I should not die. Wow. I cannot get rights as no properties. Ate marori na gari. Ona ni auction ona need kuroko no guo. Na ni reke ngoro ndomwe. Mwana nginga to cukuru no ndo wa 10,000 na ndena ithano ndingimune. Tondu thukuru nda 10 ithano ni ciakwa cia kuria na kunyua. Ciakinya 10 ni cio ngatwara thukuru. Komeko da 20 na ndena 10 ni ciakwa icio. Cia thukuru ni 20. Ciakinya 20 rengo na 20 ni magana. Yokua. Ni. Takire digiri mareka. Yes. Omuru na maisha make. Nugutakire mundu ngiruga irima muthikanirio. Atire. Ona mamu wanyu na kwendete ona Rogers muthuri ucio mwitu guguo muri. Ndagiruga. Ungithime kana tha ici. Teri coke teri tukima irima ina kwa kinywa nduvia. Raini ya nduvia. Ora ba nduvia raini eno roje hau. Raini ya nduvia. Kigenda gitoke ya matorana cheneti. Na MCA former MCAs na governor. Memo naona na badilisha. Na engineer Karaja. Na wewe niwe kule. Wewe kwa mairo tanisi. Na mahawa hau iguru. Kwaka kuyenda. Why should you sell your self-esteem, sell you self-love, your self-love? Tod no ekiroda undona nengania ni mudrume ni vegi no atahirwo ina trauma gadahiketio gatigirwo na ciana yonaga mwana ongaririkana ithe ona kaba mwana angiahanire ari ni ahanire bare yo muno you see wow ni ona mathainiro twari ndugu biu ona ne hauragira rimwe. Why should you allow the dead to haunt you? Yes. Hey, so whatever is no longer living with you is among the dead. Yeah. Why should you allow the dead to haunt you? Wow. You should not. Proverbs 23 verse number 7. Wow. So we do the home stretch. Home stretch. Amure. Oguo weyonaga ngoro-ini eyonaga ngoro-ini yake. No gwatari. Oguo tu. Ona dikwata tuthome hage. Oh, how to Bishop Amure finishing line finishing. Have your mic. Good. Amure yes. Uguo eyonaga ngoro-ini yake. No gwatari. Sikiza hapa. I do it in English. Yes. As a man thinks, yes, so he does become. Wow. As you think. Ya yukweka go gafio. Uguo eyonaga no gwatari. We ona wikiugo we ona we wa guteo we ogete we cokio hikania we ona we kirimu we ona we useless takataka we ona we jangiri no mundu toho tari mundu metocio ahura thimu wandika message atina no akuhikie ri that's a daring man top no koja nena menya niki arageria niki ara ni mundu wa refu eriku yes taru anyway gweka undu ni wega gukorwo na arome acio daring ni ne ndaumire mucii muthenya wa mwei gweka rugano kakuhi muno ngia mira Elija na muhepo na mjoro Dorai Roasters ndathi kuhikia Sabina wacege mumemere kio munene guno guku ndio nire ke ngwire ndathi ndamukora hana maikere na John Demethi na Timo nari ndona uria ahana ngirora ngeinuka ndarigirwo ekuona tarike ngai ndonye nginya ni nguhuru. There are things that you cannot bear.
Riu ndimwira gohoca kanya warekire kunjira giki. Riu ndio igaina gacoka ngaruranie. Tondu ndio kiui ni atia. No ndiru ko ni mundu ni emenaga. Uigwa gicambe ngitagwo Thiro yugaga hoyaga nguone ringi rimwe unjira ni handa hite nigu ingikono ngitawe ndikana cokere mahite. You know what is that? Nigu ikomathara nginya ukerora ukarigo what kari kigiki. They are the great things even if you cannot afford them. Hare ndageire mutwe mwega ndathire kwa arahuka shauso arahuka ndamuona fofo hari na ngari ciakuage kuona wangi karigete kwa kangothi ngithi ngimwira nyenderie kijana ni ngirigana ria twende tukibagaini gikinya naite hindi yo muhuko wakwa ndanira cingi 40 bao igiri tukirikanira ngagira ngari kiroko ndari anyona ringi na maya muthuri ucio ona riu akoiguire guku na gucio ne huru kina arahuka na MCA na ne oene ndekire ithi oguo ne tothogora ne tugatige kwandikanira. I was daring, wanted to dare. It was sparring. I do good decide James Jira make a sparring. Fake it till you make it. Yes, you know kuingira go Toyota Kenya na uri ino erauma atia ino yumagata utakiro ndugikwo. Kuingira dukano wegeria na kwaje super ukikigeria guo mathaa mana ugicenja ngino coko we thimu yaku ikuruke uinuke. No I create you no esteem tondu uria we onaga niguo uri nguo iria wikirite tha ici inyuothe haha kuma Bishop nginya Stacy nguo icio mwikirite mutine ciikiro muthi muracikirite ira hakiri-ini. You know what you dress tomorrow. Kogo you saw yourself, you saw how you look like before you become. You thought you created a thought. Even if you close your eyes, you can see yourself tomorrow. How be looking like. You don't dress that today. No. You dress that hours before. Oh no, get the salon. You see the style. You know the style. And how you come, you look like. That is the way. Self-love. Self-love, when we come next week, I tell you, self-love gives you restrictions. It gives me restrictions. Restrictions is the guard. Life yako. Restrictions. Niyo guard. Niyo breaki. Niyo ogiteri wa moyo waku. When you have that self-love esteem, it helps you to have the restrictions that helps you to keep the integrity. Gikoyo kiuka gatiriri na arua tondu mundu ria neo karingi na neo karingi na jienda ikae kemwe ni muratada kujuria muno na maundu mau urenda kuga mari okuo ni magukatha yakenda no na kukiririra ikagire mugo gikokuga gathaka kamumoneire no ko gaturagia miti mirungaru gathaka kau kamumoneire no ko gaturagia miti mirungaru mumoneire it's a strict man. Mudu very strict mudu ucio no dokure mururi ne so restricted githaka geke gitutua kwa mutine mundu na ndugithiete konora ndigi hau kana gutua kanya mugatuthi ni guikirio ngui sipo na polithi kana orathwo ona mumoni ile takita magamite yake nonganagia ngombuci na kegethaka giake gigatura githaka kia mwendo ni riri kiuna gongo ni muhitukiri kari onaki wirekererie nginya ihi ni kuuga ite he wega warire karigu tondu gagitwikire kega mena ihi haria kahuta kaga hutia ringi hutia bio kaire iru na kou kaino kire na ihu tini ndo igire nege koyo tini kini gikoyo rimuno ya gutuka mumoneire tugatambata botare thuro kura gataka tugatorie miti mirungaru ti mundu othe gerege kuwe kirogotaga mwari wa mumoneiro no wehikaga gathirange tondu kugeithia mwari tu mukabura hau hwaina na ipige nikimo kana mwari athuri atatu rure that restrictions in understanding it will get understand now more than the Kikuyu put it. It tells us when you know sometimes we become devil's advocates. Mumone rio ni twamwenda muno haha ona thini waruka he andu mwathani ekireire muito mwe akiuga muito cio ari mwega muno tondu ni amenyire hindi athi ya kubutwo akirekera andu mathiri nigetha ibuto coka gicagi mamwende ni uria aramateithirie tugathoma mwathani akigathiriria mundu ucio akiuga ciana cia nduma ni iri ugiukira ciana cio theri nikitha hai topic the theory ya mumoneire gathaka gake noko kemiti mirungaru. If you have some restrictions for integrity, you'll protect yourself. You'll protect your money. You don't waste yourself. You don't shout when not necessary. You don't go telling men what you have and only what you don't have. I don't have to tell you how many wives I have, how many children I have. Why? Why should you? Why should I? How many cars I have? Which one drive? Goragona gari kana matakaya ko magako manete to akoma ginya shokore korogwo toro at the same time. And it comes to a point the whole world ndo makini mawiro ni magana manana ko ndi makorogwo toro the. Tiga thigari
na matereba ma ndege. Yes. The rest are asleep. Yes. No Ngai yuko ikaire thi. So learn to be silent. Showcase yourself as a woman or a man of integrity. Yes. Protect your future by your integrity. Yes. And self-love. Self-love will help you not to die quickly. Wow. Na ni ugakorwo kuru mwega. Ndukaga mundu ugakurora. To he matuku magakinya maria mundu amenyaga ndawa na marangi. Kwa jarume. Athuri. Mutumia ni athire kuri ciana ciake ora ndakwira. Ni athire ruraya. Na kehewa Sairamu. Riu guko wiki na we mukuru ndore mbeca riu kana kamuritu waku niko weraga ta ya ndawa icio gakoyo kamura tatara icio ndune ya inya raira menyora rangi ndune ya inya cia yeru rehe igiri iyo ya mburu enyura nyura nuthu tuinuke mudikafu tuinuke